Welcome to Ilocos Lagip Stories. Lagip ti Napalabas. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Amaricon, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga pulo atawan min nga agdandan na iti asawak ngam awan pay anak mi. Gapu iti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat na asawan ket kaslaguyudan na tapno maaddaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Abay. Abay. Asikas mo pa imutan ni baby. Ang mga lumabisin. Kamang timpla, tigatas na. Masadutak. Sige na. Tamo man nabambanugak. Masadutak nga, Rod. Ay, po ba katulturog ang unay? Sige na. Alam gawam. Tapno sumardengan niya agsangsangitan eh. Ay, sige man lagod. Labit lang, Rod. Kumusta nga'y magtadas asikaswan na nga ubeng marikon anak kao? Nagrigat mo't nga, Rod, nanang. Pumuyat mo't. Sangit nang runay tirabi eh. Ay kat talaga akasta. No talaga akayat yu ti maadan iti anak. Aganos kayo nga road ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakal nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto laang ti desisyon yu amang ampun pay laang. Kabayatan nga awan pay anak yu. Pakakitaan no talaga akabailan yu metlaang ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay sabalin tula siguro No tay anak ko na pudpud no ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay kawan, gamrumbang laang nga ayatan kan ipatagyumat ni Liam kas pudpud no nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayon ton iti pudpud no nga anak. Abay ta. Nakaturog ni baby. Bakit? Nana, ipaida mo ni ti krib na lakay. Iti kasta, makaina na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Atap no saan man na malukag. Ang mga nagsangit tumanan. Oops. Narnakanan, bakit? Mayatem titurog na. Nasayat mo't nga, Rod. Makaturog mo't tan. Madamdama tapay maturog, bakit? Tamang aramid tapay mat iti ading na. Anya? Abay, saan ka nabannog iti nagmalim ang nagtrabaho ijay shop? Ay, nabanuga ka. Mutlog kaya. Amom ka di. Amay kat amin nabanog ko. Lumakit kita kayo iti anak ta. Kasta. Wan. Iso nga umay ka man, tapasarunwan taman ni baby. Saan? Ay, na apo. Saan na dito anak? Pakikiyak ay na apo. Ne. Apayan bakit? Agan ano ka? Ay, apo. Diyak kaya tiyangot talot-lutuam. Pagtulo ka. Anya? Ni itamampay nga. Di mo kahit kaangat na. Uy, di ka man.
Ano paboritom da iti apamigatan? Tuyo, itlog, kan kinirog. Jak nga rod kaya ti angot na. Dagulit kamot. Ay sus, amangan no aginaw kan bakit? Kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik naklakay. Kasla ada kayat ko akanan ng jak mo't amunan niya. Ay, tinasayan, kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka, tapno maamuan ta, no anya dayta. Pudno ka di day tangay bagbagam Gerald anakaw. Masikugay ni Marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawak. Kagap-gap po mi iti doktor itay. Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ka no kasta. Ay, una na nang. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawak. Singin ti ininawon ni Maricon kunam. Una nang. Ay na, talaga anayat ti Diyos anakaw. Agasang manday ta. Hadwada gaw ti agbalin to nga apo ka. Uwan nga rod, kamo dyanan na. Maadan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawain, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayo nga agasawa, anakaw. Una nang. Pudno day ta. Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumat ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso di mo kumamat pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit saan ko maakasta? Malaksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo iti panangampun taken kwa na. Anya? Balbaliwan ti kasta nga ugalim, Gerald, ha? Saan kang agbalin a favoritism? On-unaam dagiti anak ta. Ngamin, isu dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakasta asigod ha? Kan may sa, napagsaritaan tanda ito'y abanag. Sana ya. Basta, no di kag balbaliw. Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam! Day, ada kayo mag-ayam diti balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ang dakamilaang iti kambal tinagawid. Ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Nina, di yun sa pulan ti awan tatang. Apay, nagapa kayaw nga gasawa. Kasanamat ngamin. Kat ada paborito di manugang nyo. Iso nga impanaw kung adagiti anak mi iti balay. Kasano kumamit anak ko ng mga paborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti ada nga aw-awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumwara ma pa nagtrabaho. Ni Liam ti unain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Saan met siguro anak kaw? Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa. Imposible mo, mas kaya nakidin ti ampon, ngumdag iti anak yaw. Di tamo nga ruti madbadlaw ko tatang.
Ha? Imbagak pa'y kankwanan, nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Ang iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing ijabalay. Makamumutan iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mati anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagitan anak ta balay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangig mo. Ang, Awanan ti adupay asao. No kayat da kami ang makaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Maricon. No di mo kayat nga isubli da dyan nga ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli ijabalay? Saan lang nga dayta? Saan mo pa yun ang mabali na sarong karan dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siya nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabahom. Wenno, itan kuma. Ne, apa ya bakit? Apo nga to ti gurigor dagiti kambal. Diya ka mo ti aramide. Sige, mabidlain. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod, tani. Sangit da, sangit. Diyak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal. Iso ang nagtanag ano mo niya ti sakit da. Daytoy ket lang infection kapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti. Kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga misis. Angam di kay madanagan. Taramidan mi amin akabalan mi, tapno aging bagdag iti anak yo. Doktora, pangaasiyo kuma. Di yung baybayan dagiti anak mi. Ispanan niyo kumaida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi amin akabalan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkitawan yo iti tulong. No diti Diyos anamarswan. Ngamin, iso ti adda makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang hiti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ka. Nakanot sakit daya. Pneumonia ka no, tatang. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadan da. Ah, Siyakla ko man tinaadaan iti kas diya sakit, tatang. ay, Siyakla ko man. akalma ka lang anak ka. Ada si ti Diyos. Patya ka di na baybayan dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Taispalan na iti pagad da Ethan ken Nathan. Diyak lakit di ka maulan, no dada ka sa mapasamag kadakwata, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 208. Room, dagiti anak ko, dagiti ICU, dagiti tatang. Anya? Oh my God, tatang, mapantayo ijay. Ay, malala. Intangarudan. Wala, gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, nga minsan na nga inala dagiti dua. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inalanan da ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw ti daga. Maawatan ka, anak ko. Maawatan ti rig na ama. Ang nas ka na patibkerem ti panunot mo. Laglagi pam. Adapay may nga anak yo.
Amangan no mabaybay am ni Nathan, no kanayon akasta ka. Nanang, umayuman bit kita ni Nathan. Itay pa asangit. Na, ay, amangan numabisin may tanak ko. Intimplak iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Ang dilat tamot sa mordeng agsangit. Na, apaw, sa dino ti ayan na ya. Iti crib. Nayapaw, na, kita agma. Oh my kapok. Ay, agurigur ni Nathan, anak ko. Ay, Anya? ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasaya at mga laka iti danong. Kabilang iti alcohol wine. Kan mga laka laangan iti labakara. Labaranta ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayaw ni Diya ospital. Ala, mabit lang. Ayaw. Mga alang iti panglabar tayo. Sana mamalin na ito'y. Sana po na ito'y saan. Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga nuan niya po iti mapasamakan ka. Kaya taptabo lang di may sa kanagiti anak ta. Ita, natay man di may isa. Awanen, dagiti duwang nga anak ta. Bakit? Paingay nga suda pa. Impayan na tapay lang nga ron iti anak. Nasublian na matlaang adagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayad ang itipay anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasamag. Nabayag ngay nururay ta amadantay ti anak. Ngam napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald! Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang amrumpang adita si Diren ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi inalan na matlang nagiti duwang anak ta! Kasta ka di! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangayin bati da. Iso a pangaasim. Di mo si Diren ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo mo ng tinakaiturungan ti matang mo. Panag ko na. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo asawan. Nabayag ngay na maamiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ama naging bubukod. San mo't siguro ang napasamak ti kastoy. Diyak maawatan ti bagbagam. Ilawalawag mo man? Noin patag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo ko na. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiak man. Ngamdaladawan ti amin. Pinaraburan na ta ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapukin ni Liam.
Ang gaboy ti kinaman naging bubukot ko. Napukaw tamad lang ita. Iswabasol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga galangan ni Jetty yung nagitan nakta. Iso adi mo pabasulan ti Magim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko na unay. Ang naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisubli ka data. Kinapod mo na. Jack insubli ka dagiti dadakal na. Intalag ko ka ni Pare Roger. Isungad da iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di data. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana, tayo naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako, nay. Kat... pakawanin ta ko, ma. Kadagiti nagkurkurangat ken ka. Ken kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Ken maaywanak ni Liam. Awan tinumbang nga ikid damam iti pamakawan bakit? Talaga kas tatibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ada ditan. Alpasan ti amin. No daman nagpaiso dagiti nagkurangan ta iti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramiden ta. Kaya't ipamaysa ta ti atensyon ta ka ni Liam. Kaya't no maparaburan tanto manan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa'y tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, adu tinaameris ko gapu iti dayjay a napasamak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan a nasayaat aramidag. Angam anyan ta saan metten a mabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit nukas jay a malagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad adalan iti elementarya ni Liam. Maragsakan kaming agasawa, ngamin natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan, nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apamadayaw, tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Maricon. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intaikan biya kita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amegan, Manipud, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amegan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kinapudno na saan asyak wenno saan atibiyag ko ti pagtayakan ti innak istoryaan ita, no di ket ti biag wenno padas tinasinged agayem ko.
Inpakadak matkit di kinkwana ti panang isurat ko kat inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Kat patsyak kan mamatiak apakaadawan daytoy iti adal kan mang tadliwliwa kadag iti padami adumdumngag. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. No kasta, agayan ayat kayon iti dayja a Janwin, Alison? When Megan. Isumat lagaya makasla naragsak ka akanayon Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang umnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ang amam mo. Maawatam tumat siguro ti kayat ko asawa na Alison. When best. Kinapudno na, adalat tabutang ko. Nang runag at ada iti adayo ni John Wayne, gapo iti trabaho na. Ngam, sapay kumaat. Tadinan tumat aramidan tikas iti inaramid ni Norman idi kanya. Sapay ko mabes. Angam sigurado ka din iti reknam ken kwa na. Kayat ko asawan, talaga ka din nga isun ti kunkunada adawan. Ah? Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sa bali no agpakiputak pailaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sa bali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya day ta babe? May sa kadagiti napili, amay destino di tabagyo. Oh, ay kat nasaya at ano kasta babe? Uy na, kanayon tanton nga kita. Mabalintan to pa yung tiagden na. Anya? Isuntumot lang titurong na, sana ya. Ah? Alawanan. No isuti ko nam di iso. Kailiw ka una yan, Alison. Magagaran ako una yan na mga rakop, kan mangagakan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwin. Pudno mo ti pagpagak. Numabalin lang ko maguyudok tel daw. Aramidag. Iti kasta, makita kan marakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwin. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin a parikot, inton madanon ti pan na kay transfer mo. Ay, makapaburyong matikas to eh. Kasla kayat ko ti rumwar awagak man kit din ni Alison. Awisag ta rumwar kami. Naglukon? Di namat sungbatan ti awag ko. Awagak pa'y man maminsan. Talaga di na sungbatan. Naglukon da dya babae. Naka-online mat. I-chat ko man langan. Hello, bes. Busy ka kadi? Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kapi. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply matadagos. Hello, bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti dayja Janwin. Agmano ak papa? Kasyan na ka di siha. Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige papa. Sa dino ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kwa papa. Rimor kami ka ni Janwin. Nabayag kayo matan nga gayan ayat saan ka di. Wen papa. Kinapudno na. Umada ni manan ti anniversary mi. Kat panggap mi ti ag out of town.
Apay no yung bagamon kini Janwin, tadumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan mo ten, ti panagkalay sayo. Ako papa. Panagkunak kat nagustuhan kayo matan iti tawan. Malaksin iti layta. At damat ten natalagit at trabaho yo. Anya pa lang ti ururay nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan kayon nga umububing? Kinapudno na. Saan mi pa'y ang napagsaritaan day tabanag, papa? Anya? Ngam di kay matanagan. Ibagak to ka ni John Wayne day tabanag, papa. Rumpang na lang. Ngamin, naalas sa kita ti lalaki kin babae. Ngagdenden na asan pa yan nagkalaysa. Papa. So payagpada kayo at yadal. Kanya tulayan nga itikunayan nagititata o makamam mo. Ken makakikita kata kayo. Nang runa kata kami anak-anak yun. Isong ibagam kini John Wayne, tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha. Sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Allison. No kasta awan ni Allison, anti? Awan iha. Kapanpanaw na lang. Sinukon ni John Wayne. Ag out of town da ka no. Apay, saan ka diyan nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagakin kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat umo nagkapay iha. Umay ka, tagkapi kapay. Ah, saan nanti? Inton maminsan tulangan. Adapi ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti, agsubliak tulangan inton sumangpat ni Allison. Ala, sikati makaam mo iha. Sige, anti. Patuloy akon. Sige, iha. Happy anniversary, babe. Happy anniversary mat, babe. Dua tawan tamatan nga gayan ayat ita. Wan ron, nagbitel daw sana ya. Kasla ka ano lang, hindi agar-ara magpailangan ka. Kunak nga rin mawan namnamak idikan ka. Ang nagasatak, tasyak tinaklon mo. Ket agyaman ak unay ti pamatag. Ken panakawat nga ipapay mo kanya. Itilas unti duwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Among dayta. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Allison? John Wayne, Aday bagang? apay nagkalay satan. Iti kasta, agdan natan kas pudpud no nga gasawa. Pasensya kan. Ngam awan pa ngamin umdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. John Wayne, saan ba taparikot dayta? Siya kung timakamo iti amin na magastos. No lakit dita umanugot ka nga kalay satan. Nakababayin matkan ka ha. Siyak ti rumbang nga gastos. Tasak ti lalaki. Sana bale. Manibot ita. Agur-urno nga kon, babe. John Wayne. Well, ikarik na ita. Umay ka man kiti. Nakapimpintas at talaga to'y nobiyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne. I love you, Allison. I love you too, John Wayne. Ne, at kamat kayam upload ni Allison. Nagpintas na gito'y aladawan. Agbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pailangan agkalaysa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbaket kan lumakla kay kami ka ni Roberto. Isuanas kan la nga agpamilyamat kumantika kay suna nga anak mi. Panagkunakit na simpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Allison iha, ada ka matan. Kunakman no inton bigat pa iti panagawi diyo.
Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos, iha. Boy-boyaag man na gito'y ladawan nyo kani John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo, miha. Apay no, mama, apay akas na nalida ikaiha. Kan apay ngagmay-may saka si Mangpat. Sa dino dayan tinobyo, apay. Ada ka di manen sa anyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama, awan. O sige, panawan kayon dito'y. Nabanog ak iti biyahe. Kaya't konti agin na. Alison, iha! Awan rin mga pagdanagan niyo, mama. Okay, aklaang. Ne. Kanya nga dati mapaspasa, makiti anak ko. Naidarasa, mati pa nag-awit ta. Kan, apayakas lang naliday, mati anak ko. Ay, amang ano nagapadaman ka ni John Wayne. Bay aklatan. Mamati ak ama urnos tumatlaan, no anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Alison? Anya ti pudnok kan ka, Megan. Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Adda ka di parikot? Awan mat best. Makapaikawa mo ti kinaulimak mo agmanmaneho. San ka matasigo da kasta ah? Tila madmadlaw mo mat, Megan. Kabisado kan, Alison. Amok nga da parikot mo. Ibagam na niya dayta. Iti kasta, malaganan mo tirik nam. Si sasagana ak adom ngag, bes. Awan kunak mat. Jak mamati nga awan. Ni ka di Janwin? Apay, anya ti naramid day dya lalaki kin ka, ha? Ibagam ko ma. Iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan. Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Alison? Apay ka di, ha? Anya ti parikot? Nagapa kayo ka di? Damay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami lagi ti kalukwan nga aramidan. Ano ang babae ti kachat na iti dayjay nga account. Iti imbagak kankwana. Isupay ti naghanas namang ibagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki. Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dayta? Anapay nakitak a resibo ti hotel, iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak best. Mariribo ka na kunay. Nagsakit. Nagdagsan ti barukong ko. Kasladya kon kabalan nga ito nanti sakit ang marikrik na. Amelia, Apay Roberto, kaslada berbiro kam. ni Alison, sa dinotel na. Ada ba iti silid na? Apay ka di? Nakasaritam ka din? May papatiti anya, Roberto. Nadlaw ko ngamin ti kinaulimag na katag itinapalpalabas nga daw. Saan ba tasigod na kasya ni Alison? At samat parikutan ta. Ay, nadlaw ko matday ta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Gam, kunanamat nga awan. Nabannog ka nula ang iti trabaho. Iso akas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tahatap ko nga adtamanan madingay na ramid ni John Wayne. Roberto. Saan nga pupuk lang iti silid na tiyanak ta? Nawan kalukwan nga naramid tayo tiya lalaki. Ha? Nukas jay asan ang matagtagari tanak ta. Amuklatan anagapa damanan. Nangruna nukas tagagbay may sa iti silid na. Kas makita man, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan nga imay dito balay. Bayam, takasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay ayat itinapod no.
Katisupay ti kanayo na masaksakitan. Apay. Apay akas na maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastoy ka niya talaga tigasat ko. May papan ka na ayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapudno a panagayat ko. Nga mapayakas na pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison iha, lugtam ko matiri daw. Pag-aasim. Kasarita na kami ni Papam. Alison, lukat ang ito eh. Dangganda kami kumaman. Bye-bye andak pa ilang ko mama, papa. Kayat ko tiyag may maysa. Ngam iha. Didak pa kadanagan. Okay, aklaan. Pag kumarot ang kanti ulom. Luktam da ito eh. Kunak may. Papa, please. Kayat ko tiyag may maysa. Ikandak ko maitigundaway nga agpanunot. Please. Ay, grabe mat day ta, Janwin. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan, Awanan ba hindi dya lalaki? Awanan modo? Agasem? Si kapay gayam ti makakaadda amang baybayad kadagiti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayad. Nagpuskul mo ti rupa na. kinapudno na. Itilas unti do atawan a relasyon mi. Saan lang anam na minsan, uno nam namin do. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Iti mo, tumaw dawat pa'y mat iti pasensya. Agkarkari adinan tun ulitan. Ngam, ulitan na matlat ang aramidan. Ay, okat. Anya ti plano mi ta, bes. Ay, tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwasken ko na. Ngam kasladyak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat agunay ni John Wayne. Nga uray agdadata aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi akong daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan, Diyak amo no niya ti ibagaken ka. Ang anyangay nga rod kat si kamat ti masaknan. Narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta, bes. Iso si ka nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyam intun mauding aldaw. No kasta, okay kayon gini John Wayne, iha? wen papa. Nasayat mo't nga ron, no kasta. Kung naglakid din no sana na marunos ti may papan nga kayo. Day tamat nga rod ti amok papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae. Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini John Wayne. Mangibati ka ba tayo, iti para iti pagim. Papa, Nasayat mo't nagbalbaliwan ti nobyo. Ngayon panakunak, imposible mapasamak data. anya. Isang itapay lang, sa kanamon dagiti mabali na mapasama. Saan mo't kiti nga amin? Ngam adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwado ti kasta nga ugali. Inarami ta na bisot ag babae. Apay, di mo ayaam mo at ipanagbabae kat maiyari iti may sa asakit asaanan a maagasa? Papa, Ang sapay ko ma, to sana kasta ni John Wayne. Mayon gayam, imbagam ka din kenkwana at imbaga ken ka. wen papa. Iiso na lang ta awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay. Iti kasta at agastusan mi nga agkalaysa. Kitam? Makitam na pa nagrasrason na? No talagang ay-ayatan na ka, kat interesado ang mga ikalay sa ken ka, mga ramid iti pamuspusan. Papa,
Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling ganyak ti kasta? Nagkarika di mo ulitan pa iti agbabae. Nga manyaman ang daytoy nga inarabid mo, John Wayne. Kwa, Alison. Anyaman ang daytoy ang resibo ang nakita kiti wallet mo, ha? Kat duha pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramid ka man iti baro a Facebook account mo. Agasan man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta? Ada pa'y lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga ka di ka nagbalbaliw, ha? Apay ngamin apakibiyangam amin dagiti kagawa, Alison. Di mo ko mangamin pakibyangan dagiti abanag. Apay, Janwin. Apay, akas to'y kararamidam kanyak. Anya lang unay ti basol ko kan ka. Araramidag mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ngamsi ka matamis mo ti mang dadadaal. No namin ano ka na pinakawan. Ngam ulit-ulit ang matlata. Nagdrama ka man ako na Alison. Nawaya ka mangisina kanyak no day tati kayat mo. Jack kayat ti adu a drama. Awanan ka itibayin. Namaklan ka, babaero. Awan pa nakakontento iti may sa babae. Ay kat, basol mo ah. Amom lang aro din nakastuyak. Ngam sublia-sublian nakpay lang. Janwin. Jack man mo. Ay ayatan ka mat iti kunak. Ay ngam pasensya ka na. Ngamin, talaga Jack makontento kan ka. Kat no nauma kan. O, agsina ka na. Janwin. Wen, agsina tan Alison. Panag ko na, kat awan ti papananda ito yung relasyon ta. Ken may isa, awan planok ang mangikalay sa kan ka. Nawatam. Gusto ko man day ta panagsangsangit mo, please. Kita mo, limlim tagan dagita matam. Megan. Saan narumbang asangitam ti kasya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong kunak manan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsyak ang makabiro kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagkin ka iti naputno. Panagrik na katawanan ganas kong agbiag. Anya? Hoy, anya ka kada Alison? Di ka kumamat agsawi ti kasta. Laglagi pa nga ado kami ang mga ipatpatagken ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. Nuamumla ko manong kasano ti kinasakit na. Inayat ko ni Janwin. Ngambali wala aklang gayam kan kwa na. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Tiyaksan ka maalan na ito yung marikrik na. Di mo itulok ang madadaal ti biyag mo gapulang iti dayja lalaki, bes. Saan mo deserve dayta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam a lumaban ka. Ipakitam a kabaalam ti agbiag nga uray awanan ni Janwin. Dayta ti kasayatan nga aramidem, Alison. Miss F, adda mabalin ti pamilya da Alison. Magatang ken maala na amin akay kayat na. Nasingpet dagiti naganak kenkwana. Di adal, napintas, nagaget, nasingpet ken adaan prinsipyo abalasang. Agmay maysa nga anak. Panagkunak ket adda aminan kenkwana aberberuken ti maysa a lalaki. Isu nalaeng taagpada kami met nga awan makuna agasat na maipapan ken ayat. Aging gaita ket agpada kami paylaang abalasang. Adda kami ita dito Spain nga agtrab-trabaho. Panawan tulangan siguro ti makaibaga no addan tuman lalaki ang masarakan mi amang ipaay iti napudpudno nga ayat. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Megan. 15-minute reactions, script English. T. Baby Liam and ICU Grief and Faith. No mention of that name, as requested. Hey everyone,
This episode is the kind of story that leaves you quiet after it ends. Not because it's confusing, but because it's painfully human. It's about wanting a child so badly that you think the moment you finally have one, everything will be okay. Then life reminds you that love doesn't protect you from loss. Love makes the loss heavier. What hit me first is how the episode starts with that classic memory tone, this idea that wounds can heal, but the mark stays. And honestly, that's the perfect introduction for a story like this. Because when parents go through something like this, they don't just move on. They learn to live with a before and after version of themselves. 1. The longing for a child and the pressure behind it. Early on, you feel the couple's longing. Years of trying, years of waiting, and that painful reality of hearing other people's opinions about your family. Like having a baby is some kind of public scoreboard. And I appreciate that the episode shows the pressure coming from different directions. The couple's private hope. The elders' advice and warnings. The community's expectations. And the quiet fear that time is passing. That's why the adoption talk lands so strongly. It's not framed as a casual idea. It's framed as a serious emotional decision because adopting isn't second best. It's a whole commitment. And the elders in the episode make that point clearly. Raising a child is not a decoration. It's responsibility. It's sleep loss. It's sacrifice. It's patience. I loved that realism because this series is at its best when it shows love as work, not just a feeling. 2. The first-time parent chaos feels real. Then the story shifts into the home scenes with the baby. Feeding, soothing, getting the baby to sleep, dealing with crying in the middle of the night, exhaustion building up, and adults snapping at each other because they're running on fumes. This is the part where the episode becomes extremely relatable to anyone who has lived in a house with a newborn. People don't fight because they hate each other. They fight because they're tired, scared, and overwhelmed. You can hear it in the dialogue. Why is the baby crying again? Did you prepare the milk right? Let me do it. No, you always criticize. I'm exhausted too. It's messy, but it's honest. And I think the show intentionally uses those scenes to build a deeper theme. Wanting a baby is one thing. Being ready for the daily reality is another. The elders are not being cruel when they warn the couple. They're telling the truth. 3. The moment the tone changes, worry becomes panic. Then the episode flips into a different genre, almost like it turns from family drama into medical crisis drama. The baby's condition becomes alarming, and suddenly the house energy changes from "we're tired" to "something is wrong." This is the part that scared me most because it's exactly how real life works. 1 minute you're dealing with normal baby fussiness, and the next minute you're racing against time. Parents always think, maybe it's nothing, and sometimes that hope becomes delay. Then the hospital scenes hit. The doctor explains that the baby's immune system is weak, there's infection risk, and it becomes serious enough for ICU monitoring. You don't need graphic detail for it to feel terrifying. The word ICU is already a full-body fear for any parent. And the episode captures something that's hard to describe unless you've seen it. When a parent walks into a hospital room and suddenly feels powerless, you can't negotiate with illness. You can't bribe it. You can't work harder to fix it. You can only wait, pray, and hope. 4. Faith, pleading, and the most painful kind of prayer. Another strong element here is how faith shows up in the family's reactions.
When tragedy approaches, the characters speak in the language of prayer and surrender God's plan. God knows. We must trust. And you can feel both sides of it. Faith as comfort, something to hold on to when you're collapsing. Faith as confusion. Why would this happen when we waited so long? That is one of the most real emotional conflicts in grief. People don't only cry because they're sad. They cry because the world stops making sense. They cry because they're trying to build meaning out of something that feels meaningless. And I'm glad the episode doesn't pretend faith is a magic spell. It doesn't remove pain. It only gives the characters something to grip while the pain is happening. 5. The loss and the shock that follows. When the story reaches the moment of loss, when one child passes away, it doesn't lean on shock for entertainment. It leans on the emotional aftermath. Because the true climax of a tragedy isn't the moment it happens. It's what happens after. The silence. The disbelief. The parents' anger. The guilt. The bargaining. The if-only thoughts. And the way a house feels empty, even when people are still inside it. The episode shows that spiral really clearly. You hear the parents asking the kind of questions that don't have answers. Why our child? Why after we waited so long? Why now? Why not take anything else, just not this? And this is where I want to pause as a viewer. Stories like this are not just drama. They reflect real families who carry this pain quietly for decades. 6. The second child and the fear of loving again. Something else the episode does, very powerfully, is bring in the idea that there's still another child, another responsibility, another life that needs care. Because in some tragedies, there's a surviving child, and that creates a very complicated emotional reality. The parents are grieving while still being forced to function. They don't get to fully collapse because someone else still needs them. And even if the story's details are messy, the theme is clear. After loss, parents don't just grieve the child they lost. They grieve their old sense of safety. They become scared to relax, scared to celebrate, scared to believe good news will stay good. That's why the baby care scenes after the loss feel different. The crying doesn't sound like normal crying anymore. It sounds like panic triggers. Every cough becomes fear. Every fever becomes catastrophe in the parents' minds. And that's real trauma, not dramatic trauma, biological trauma. 7. The guilt theme. I should have. We should have. One of the strongest emotional engines in this episode is guilt. You can feel the parents searching for a single moment they can blame. The feeding, the sleeping, the timing, the decision to wait, the decision to treat at home first, the decision to assume it wasn't serious. This is how grief often works. People try to find a cause they can control because the truth, random tragedy, is too terrifying. If tragedy is random, then it can happen again. If it was my fault, then the brain believes it can prevent it next time. But guilt is also cruel. It keeps you trapped in the past. It makes you punish yourself endlessly. And I appreciate that the episode tries to guide the characters toward a painful but necessary lesson. You can learn from tragedy without turning your life into a permanent prison. 8. The elder's role. Harsh truth versus genuine support. The elder characters in this episode are important. They're sometimes harsh, sometimes blunt, but they also represent a community voice that reminds the parents of responsibility and perspective. In many Ilocano family stories,
Elders are the moral mirror. They say what the younger characters don't want to hear. Being a parent is heavy. You can't be careless. You have to be ready. You have to endure. And while that can sound cold, the deeper meaning is love. It's love expressed in discipline. 9. What this episode is really about. If I strip away the details, the episode is about 3 huge themes. Theme 1, parenthood is not just joy, it's fear. You can love your child more than anything and still be terrified every day. Theme 2, long waiting doesn't guarantee a safe outcome. Sometimes people think, we suffered enough, so now we deserve happiness. But life doesn't work like a reward system. Theme 3, grief changes your identity. After loss, you don't return to your old self. You become someone who carries memory differently. That's why the series title fits so perfectly. Memory isn't just nostalgia here. It's something that shapes the future. 10. My reaction as a viewer. This story warns and softens at the same time. This episode warns parents to take responsibility seriously. Yes, but it also softens us toward anyone who's struggling. Couples dealing with infertility. Couples thinking about adoption. First-time parents drowning in exhaustion. Families in crisis trying to make sense of loss. It reminds us that behind every dramatic story is a real emotion, the fear of losing what you love. 11. What I tell viewers after this episode. If you're listening and this story touched you, here's what I'd say, not as a lecture, but as a human reaction. Don't shame parents who are struggling. Don't treat grief like a weakness. Don't judge how someone prays or how they process tragedy. If a family is in crisis, support them with presence and patience, not gossip. And if you are a parent or caretaker, trust your instincts when something feels wrong. Don't delay help out of pride or fear of cost. And don't punish yourself forever for a tragedy you didn't choose. Because the goal after loss is not to forget. The goal is to continue living while honoring the memory. Closing question. This episode leaves me with one question that I think every viewer will answer differently. After a tragedy, what makes a family stronger? Holding on. Or learning how to breathe again without fear controlling every moment. If you made it this far, comment your honest take. Do you think this couple's story is more about responsibility or more about fate? Thanks for listening. See you in the next episode. Hey everyone, so this one is the kind of drama that feels too real because it's not built on fantasy. It's built on patterns, on receipts, on the slow, painful moment when you realize you've been trying to love someone who keeps choosing convenience over commitment. From the very start, the story sets the mood with that idea that wounds may heal, but they leave marks. And that's exactly what this episode is, a mark. Not just on the main character's heart, but on her trust, her confidence, and the way she'll see love after this. 1. The best friend voice is the loudest truth in the room. Let's talk about first because is basically the audience's brain. She's the one asking the questions the main character doesn't want to face yet. She's the one saying, "Are you sure you actually know this man?" And what's scary is that question isn't dramatic, it's practical. It's the kind of question that saves people. Because in real life, the person being betrayed usually isn't stupid. They're just emotionally invested. They're hopeful. They're tired. They're protecting the relationship they've poured time into. So when a friend sees the red flags clearly, it can feel annoying. But it's often love, it's protection. And this episode shows exactly how doubt gets planted, not through random paranoia, but through behavior patterns that don't line up.
2, the relationship looks normal on the surface until the phone becomes a mirror. One of the strongest parts of this story is how modern the trigger is. The phone, the online presence, the messaging, the busy excuses, and the way someone can be technically reachable but emotionally absent. There's a moment where the friend reaches out and the response is basically, "Sorry, I'm with John Wayne, we're at the mall." Now, if you're listening casually, you might think, okay, so what? But in a relationship story, that kind of detail is a breadcrumb because it creates the triangle of suspicion. Who is spending time with whom? Who is being told what? Who is being left out of the truth? This is how drama becomes real, not with one huge betrayal scene, but with small situations that don't make sense unless something bigger is hiding underneath. 3, anniversary excuses and the out-of-town cover story. Then we get the anniversary layer, and this is where it gets painful. There's talk that it's their anniversary, and there's this out-of-town angle, like a plan is being implied, but the actions don't match the words. And here's the thing about cheaters or people living double lives. The lie is rarely just one lie. It becomes a system. It becomes cover stories, timing stories. I was busy. I didn't see your message. I'll explain later. And those lies aren't only meant to hide the truth. They're meant to delay the moment the partner finally chooses to stop believing. 4, the love bombing. I love you as a distraction. What makes this episode extra frustrating is how heavy the I love you lines are. There's a lot of affection language. There's that repeated sweetness, the babe energy, the public image of the couple that looks cute and stable. But that's exactly the trap. Sometimes I love you is not proof of loyalty. Sometimes it's a tool to soften consequences. Because if someone truly loves you, they don't only say it when it's convenient. They don't only say it when they're trying to calm you down. They show it in consistent respect, especially when they think they can get away with disrespect. 5, Facebook proof and why public evidence hurts more. Now we get into the part that people will talk about, the Facebook photos, the posts, the comments, the public proof that something is going on. This is where betrayal becomes humiliation. Because private betrayal hurts, but public betrayal destroys dignity. It turns you into the person who didn't know, the person who looks fooled, the person who feels like everyone else was watching the story before you were allowed to read the script. And that's why the family reactions matter so much here. The moment parents or relatives start noticing, it becomes bigger than a couple fight. It becomes family shame, family concern, and the pressure to fix it before it gets worse. 6, the confrontation. Receipts don't argue. Then comes the most intense turning point, the confrontation where they bring up evidence, hotel receipts, and wallet proof. And listen, this is why receipts are such a strong storytelling device, because receipts don't gaslight you. Receipts don't change their story every time you ask. Receipts don't cry and say you're overthinking. Receipts just sit there and tell the truth. So when the story reaches that point, the emotional weight shifts. It's no longer I think, it's I saw, it's no longer maybe, it's explain. And that's where you can feel the main character's body reaction: sickness, shaking, emotional collapse. Because betrayal isn't just mental, it's physical. It changes your appetite, it changes your breathing, it makes your chest feel tight, it makes you feel unsafe in your own life. 7, the saddest line, why is this happening again? There's a part where the story references a repeated pattern like, why is this happening again? Why am I reliving what happened before? That line is devastating because it shows trauma repetition. It's not just one relationship. It's a wound the character has carried and now it's reopening. This is where a lot of people in the audience will relate: the fear of choosing the wrong person again, the
the shame of thinking I should known, the self-blame that follows betrayal, even though betrayal is a choice made by the other person. 8. The family pressure, when parents step into the fire. The parents' voices in this story add intensity. There's confusion, anger, and urgency, because in a family drama, once the elders get involved, it becomes a moral issue. It becomes what is right, what is acceptable, what is your future going to look like if you stay. And honestly, I like that the story doesn't present the family as perfect. Families aren't perfect when they're panicking. They shout, they accuse, they scramble for explanations. That's realistic. But what matters is the direction the story takes. It pushes the main character towards self-respect. 9's advice: stop being the martyr. This is the heart of the episode for me, telling her not to be a martyr, telling her she's beautiful, she has options, and she doesn't deserve to be trapped in a cycle of repeated disrespect. And here's the thing, people often misunderstand strong women's stories. They think strength is staying for love, staying for history, staying to prove you can endure. But endurance is not always strength. Sometimes strength is leaving the moment you realize your kindness is being used as permission. Because if you forgive a pattern without boundaries, you're not forgiving, you're training the pattern to repeat. 10. The closure tone. Healing doesn't mean going back. Toward the end, the story shifts into a message of healing and moving forward. It's telling the character to find peace, to heal the wounded heart, to believe there is still real love out there, but love that doesn't require humiliation as the entry fee. That's a powerful takeaway, because a lot of people leave relationships and think, maybe I'll never trust again. And this story tries to counter that. It says, you can heal, you can choose better, and you can still believe in love, just not in love that destroys you. 11. My honest reaction. This isn't just cheating, it's character. So here's my direct reaction as a viewer. This story isn't only about another woman. It's about character. It's about someone who can say, I love you, while living a life that actively disrespects you. It's about someone who wants a loyal partner but doesn't want to be a loyal partner. And when someone shows you that, the best move isn't to argue your way into being chosen. The best move is to step back and say, I deserve someone who chooses me without confusion. 12. What I would tell the audience after watching. If you're watching this and you feel yourself in situation, hear what I'd say. Don't ignore patterns just because the person is sweet sometimes. Don't let apologies replace accountability. Don't let promises replace proof. And if you have evidence and the person still tries to twist the story, trust the evidence. Because peace isn't built on guessing, it's built on clarity. A closing question. So let me end with a question that fits this episode. When you love someone, do you love them for who they say they are? Or who they keep proving they are? Because if the proof keeps hurting you, then the love you're holding onto might be a memory, not a future. Thanks for listening, and if you want, tell me in the comments. Should walk away completely, or do you believe a person like John Wayne can genuinely change after being exposed? Agyaman kami, ag-subscribe kayo, agkita manin.